Von der Ökologie dann op eise Spruchmates Lexrot, de wéi gewinnt dës an déi apart Spruchbärel ze bidden huet. Et ass ke Witz ze soen, dat am Durchschnitt op de Quadratkilometer hai am Land bestimmt méi Remer waren wie an der Douce France, bei der iwrigens ze dacks vergisket, wo sie hire Numm her huet. Anzwer net vu Rom, méi vu Frankereich. A wat sie mir? Méi och Franken. Sogenannt Westmuselfranken a méi gené West-Ur-Sauer-Muselfranken als exakt Grenz zu Deutschland. Et ass jo eng wunderbar Saach, dat mir an der Schoul an der Geschicht so sëlliche vun Ägypter a vu Grieche gewur gin. Leider gëtt dat over an engem total falschen Alter vun 12, 13 oder 14 Joer behandelt. Hei passt als en typischen Ausdruck Hanne 4. Well Kanner an dem Alter mussssen an eng konkret Situationun rageféiert ginn. Perser, Phönizier, Spartaner, d'Etrusker, dat waren chloroweis kulturmäßig enorm wichtig Stationen am Opbau vun eisem Kulturkreis méi, dat ass fir dei Männerche Amodien op enger 7. oder 6. am Sinn vum Wut net ze greifen, wat jo de Fong vum Verb begreifen ass. Mat de Remer an de Franken komme mir der Begriffssach ewel Mino. Da kënne mir hai am Land op all Hektar vum Gutland Spure fannen, kucken an uphaken. Wir derfen denen studentercher Sohn an als Erdien fir wat e gallischen Dichter. Den Decimus Magnus Ausonius am 4. Jahrhundert vum römische Käser Valentinian op Träe gescheckt gouf, den do e grost Gedicht vu bald 500 Versen iwwer Musel geschrieben huet, dat Mosella hecht. Do fanne mir als herrlich Musel wie op de schönsten Tabloen an Aquarellbilder. Dat kann nach Haute so kucken, dat ass ze verstoen. An noch bei de Jonke Meterche an hire Kameraden ass du e Gefiel dofir, dat ze kreien, wat Eises war an ass. Eises, dat ass natierlich och, me net nëmmen als Spruch, dat ass als Geschicht mat all dem, wat do vun hei hengeblieben ass, dat ass onheimlich viel Interessantes am Bild an am Wut.